Alo, debilčino, slušaj. Alo, debilčino, slušaj. To je najbolji početak ikojeg repa i disa ikanda. Eminem, svaki svoj dis, Mariah Carey, oni Machine Gun Kelly, brate, sve to počinje sa alo, debilčino. Alo, debilčino, slušaj. Pa ko da se na brdima tamo ispred onoga igrališta školskoga na dućanu, na pijaci tamo svađaju dva deda. Alo, debilčino, slušaj me ti ovako, pa se deru sa 20 metara. Ajdi u kurac, ajdemo dalje šta. Pisme su ti kurčina, a kad pogledaš spotovi od 2 eura počinje da mi se riga. Pisme su ti kurčina, počinje nam se riga. Pisme su ti kurčina, počinje nam se kurčina riga, to je ta rim. Aj, okej, Marina. Svi skupa izgledate ko sranje, petorica žgoljavo mlohavih pacova od 10 kila, takozvana La Familia, ste debil do debila. Ček. Ste debil. Debil. Evo ga, sad si bio jedan bakan, ali debil. Takozvana La Familia, ste debil do debila. Ste debil. Znači, ti si snimio ovaj video nakon što je mi snimio u pismu od tebi i rekao da si prvi na Balkanu ali debil. I ti si sad njemu znači u drugom osnovne kada ti neko kaže glup si, ne ti si ti si glup, smrdiš, ne ti smrdi. Okej, idemo dalje. U tvog jadnog repa nema ništa, uvati se vozi glovo dok još ima misli. Uvati se vozi glovo? Dok ja vozim glovo, jebote. Šta si radio u životu? Čovjek, on ruga svima, on se ruga ljudima koji rade. Znači, on se sada smije svim radnicima, svim ljudima radnoj klasi koji rade 8 sati dnevno, smijenu, dignu se jutro, rade, ubijaju se, zato što njegov tata posjeduje pola Solina i sve mu je da. I nije ništa... Kako je ovo legalno? 10 godina na sceni, a i dalje si nebitna budala bez pokrića koja... Ček. On je nebitan, nebitan je. Lazy 1 video, 2 video, ne ovo je Adri, okej. 2 videa Lazy, 3 videa Lazy. 4 videa, ovo je što video Lazy, 4, nije. Ovo je 3 videa. 4 videa Lazy. Znači on je objavio 4 videa za Lazy-a u zadnjih 24 sata. Ali ovi nebitan je, ali objavlja 4 videa za Lazy-a na svom TikToku u 24 sata za nebitnu osobu koja je... Najbolji prijum ima transvestita. Ja tako mi smišna baza, jej! Ovo je, brate, težak udarac. Težak, bum, brate, bum. Nemojte da spuštaj da bi opravda sebi neuspjeh i frustracije minusa svog bank računa. Toliko si nebitan da napušen u 5 ujutro... Hoćemo li opet se vratiti na ovo da je on nebitan 2 puta, u 20 sekundi neka 2 puta da je on nebitan, 4 videa za 6 sata objavio. Ok, i zašto spušta neko za bank račun ako tvoj bank račun je sponsor Bariodadiji? Piše nova vers dok ti guram kitu u grlo dok ne padneš u nesvijest. A sad dobro me slušaj, prodana hrvatska dušo. Ček. Prvo je spomenio, ajmo se vratimo nazad. Opravda sebi neuspjeh i frustracije minusa svog bank računa. Neuspjeh. Toliko si nebitan da napušen u 5 ujutro ti piše nova vers dok ti guram kitu u grlo dok ne padneš u nesvijest. Neuspjeh. A sad dobro me slušaj, prodana hrvatska dušo. Prodana hrvatska duša, neuspjeh. Ajmo sad početi od toga, moja Kroacija. Ok, znači pisma 2018. koja je znači, na svjetskom bila glavna pisma hrvatske reprezentacije, Lazy je bio u njoj pivaj sa Stockholm. Ali on prodana hrvatska duša, zapamtite. Imamo drugu stranu, da malo kaj stranu. Već odavno sjebali i čudi smo malo na snimanju spota jebali. Šarke u se usta posrali i sa njom bljak naravno podosterno brisali. I da razjasnim. Mi smo sjebali, mi smo jebali, obrisali, posrali,
potrali, motrali, dirali, pipali, šibali, bibali, jeli, beli, peri, seri, deri. Šta je ovo, brate, mili, šta je ovo? Šta je ovo, nabacivanje riječi jebote, rima.com jebote. Si ozbiljan? Sve u svemu, svi skupa ste hrpa debila, naopako da vas okrenem, nemate zajedno ni 100 dinara. Isuse Bože. Ne znam kako se to kaže. Ne znam kako se kaže Ne bi, nemaš i hrpu, ništa ne vride. Ček. Nemaš ni 100 dinara, ne znam kako se to kaže, ali imaš nemaš 100 dinara, ali imaš i hrpu. Nemaš, ali ih imaš. Što se događa, brate? Šta je ovo? Pa te 10 sati je. 10 će... Nije. Činjenicama te udaram nisko, 93. prerano slavite pičku. Ajmo bijeli! Pa zašto spominjanje Hajduka? Kakve veze Hajduk i Dinamo imaju sa disom između tebe i Lezija? Znači, a zašto? Čemu? Livaja, reka sam vam. Pa Livaja te, brate, mili, ne bi plesnija jebote. Daj gol. Daj go. Za sve vas, slušaj sad dobro. A slušaj sad. Brate, Vojaž je za mene mala Jel? Marija, kakav sam uvjetnik posla. Čekaj, Grše prije 2 dana na koncertu bude poznat zato što je rekao ovome nisam ti ja Vojaž. Znači, okej, Grše, Vojaž, obojica su topova, znači na sceni, ti si jebeno repa sa Denirom zato što si mu dao 50.000 eura da mu budeš u spotu i ti sada onoga se uspoređuješ sa jebenim Vojažom koji je dobar reper, ima dobre pisme, jeben je Vojaž. Jesi ti i još, amo zanemari činjenicu da je on repa, da ovi repa, nego amo se tu činjenicu da je Grše prije 2 dana spomenija Vojaža i iša ga spusti, tako nisam ti ja vrat, i sada ti već drugi put uzimaš tuđe stvari i... Jel imaš ti išta svoje u životu? Dobro je reka, Lejzi je dobro reka, vrata, ništa nije tvoje, auto nije tvoj, pare nisu tvoje, riba nije tvoja, rime nisu tvoje, na papiru ih čitaš, brate, riječi koje govoriš koje nisu na papiru nisu tvoje. Pa brate, mile, taj život tvoj jebote. Te neko drži ko lutku jebote, mater, pičku. Za vas sve sam tata, nemojte derete govna, stanite u red, slikat ću se sa svima vama. Još jednom, za vijeke vjekova nek se zna. Ja sam njemu trade, ja sam institucija, ja sam brand, ja sam Marlboro, ajmo bijeli, a ne? Ja sam Marlboro. Ja sam institucija, ja sam brand. Ali brate, zašto? Čemu čitanje? Znači, ajmo početi od toga, ti čitaš rime s papira, znači nemaš svoje rime, neko ih je napisao, nisu uopće, znači očajne su, brate. Ajmo početi od jebenoga, kakvog to smisla ima u životu. Ali zašto? Evo papir, čitam rime. Ovi rep je teška kurčina, tu gluposti s papira mi čitaš, a ne umeš da kažeš riječ dinar. Brate, proposi, ubrzo ćeš biti zaboravljen ko Ana Obučina. Brate, ajmo početi od toga da se na svoje baze smiješ, a izgledaš ko jebeni šiptar. Alo, nemoj da se puno keferiš, zato što moglo bi da odlepiš. Htio si da repuješ Acom Lukasom, a nisi mogao da održiš poziv sa jebenim Gogom Boljatom. Ne znam što si ti s ovim postić, a sramotiš se ko ja kad ulazim u borbe bez majice ispred rasprodane arene. Brate, oboje znamo da ćeš kada sranje krene ti opet u Ameriku pobić. Evo, šta je ovo? Recept jebeni za juhu, brate. Luk, kapula. Evo šta je dis jeben ti mater u pičku. Evo šta je ti sada smišljen mater ti jeben majmune jedan glupi. Ti jeben mater.
jebe mater u pičku. Luk, kapula, kelj, mrkva, celer. Sad ću napravi juhu, jebe ti mater, sad sam tebe skuvat ću juhu, pička ti mater na grupa. Ti jebe ti fake repere, Bog te jeba. Rekao bi da ti je George Rafael pisao ovo smeće što si sada izrekao, brate mili, George Rafael bi napisao to malo bolje, od neka nečakinja spisala u pičku mat. Rodici si daleko od 12 godina da ti piš, nekao što ti je fan jebote, misli da si neko i nešto, Bog ti jebao mater jebote. Sjećam se 2014 kad sam Elu Jerković spustio sa jebenim disom, to je bilo jebeno viralno. To je diglo sve ljude na nogu. I ona je ta kurva uzvratila, a George Rafael je napisao. I ona je meni to rekla. I jeba je radi toga. Viš kada sam čovjek jebote, lik je radi mene jeba žensku, Viš ti, šta je ljudina? Bro call pička ti mater, ti se smeo zajebavam, a im ne doš pinju roko, pizda ti mater.